Kajingnya tu kana sepang arngot si paralog, kawai kabalik snido, kawai pat kabayong snido. Kajaya bat kamala, nadu bakidang kena, kialej ya kajuk ke skul. Bat kidei si paralog, nadu bakidang ya kena hadu bakinda lapas BAC. Kia pule hakajuk ke skul. Kajaya bat kamala kia iej paralog bah hadu kata-kata. Kini kisi paralog, namar bakila day ki samla belapas graduate, kila letwat kam no hakaway ke office ke badan kampaji nasional. Kajaya bat kamala kim ju syari jak habaki letwat kam haki office baper ki pediang baik jaki. Hadin si benai AA, kajaya bat kamala kila syakhot ban le interview nakabenta ka kam jongki. Bat hadin si posngi, kajaya bat kamala kila yok kam no. Kajaya kletre office no, kadba kamalapat ka klem letre syu, kalahap ban ino no namar ukpa jong kamala umsya bakan letre. Ukwa e kamala bakan nyato no namar bayala jongru ula shitom bat ula kam temen. Ukpa jong kamala, ula penyamon ya kakun jong u bat ukun jong uparlok. Kamala klay te ketino bat uben. Uben uday ubatre office bat uhaban mon la kamon ya kamala watla kayong makana namar umkwa ban pensosi ya ukpa bat kakemi. Te uhaban nyato bat kamala kumbala ong ukpa. Haswa ba kamala kanyato bat uben. Kamala kalafon ya kaparlok jongka kajaya bat kalaong. Jaya, satang sitayawan saya tono tepi day ban wan bet hakasngia to jonga. Henry dia kam dan jingmut kajing ya iet perlok jonga bat pi. Kajaya kalaong, ladangam dan kam let duty dengan wan bed. Kamala bat kajaya watla kimi kenduk makana markmat, kikren iet kumjuk kumbaya kenduk markmat, kidaya kren kai bat kidaya ki artap. Hadin shita yau, kamala kaya tono bat uben. Kajaya hakasngia to jong kamala ka klem yo wan namar bakabun kam palat ha office. Kamala kala ape ka parlok jong ka Henry ka klem wan. Nadu kata kasingi, kamala bat kajaya kim juyo ya kan fun ne ya kendu syu. Kamala ka syong baitang haying bat ka sumarhok kila ukpa bapang bat ulok jong ka. Ubenro usumar bat upun biang yi kijingdon kam jong ka lok bat usumar lang yi ukpa jong kamala. Kamala kadai ka kun bang marway namar ka kemi kalayap no ha kapor ba kamala kadang dap si benai. Henry kamala kalasa kun swet sendon no namar ukpa jong ka ru ulayap no. Kamala katno ka sngeusi namar ba kamdan syu mano latang ulok jong ka uben. Kamala ka imsuk imsain satang bat ulok jong ka. Dap kumba katu kat nesingi AA, uben ulah syak transfer no syak ka waypat ka jaka ban letre. Uben haswa ba un letre no syak jengai, ulah letbu ya kamala bakan salang no bat ka kemi ukpa jong u. Kenang bakal lok jong u kan kam sngu syangan bat ki kemi ki kpa jong uru kila teman. Ha kasngi kebabut, uben uhab letsa no ha ka jaka bala syak transfer ya u. Uben na kasi kababot ulet join ha office batamay jong u. Officer bahedo jong uben ula ong ya u. Ben lada pisyem jeng ya ka aka teselet ya kendo ya madam idon ha kamera nomor san. Uben ula ong to sar ngan selet ya kendo hi manga ya madam. Bat officer ulet no ha kamera la jong. Uben ula syem ya ka kot bat ula to iki jingdon kambaro. Enda uben ula dep tholo te ki kot baro, ulet ha kamera jong ka madam ban peni ka file ha ka madam. Uben utang syurung ha kamera jong ka madam, ula syuang lengo ya ka. Namar umpat yo ya ka madam meno bat ka bahabriu bat ka li, namar ka lok la jong ka yong. Ka madam ka laong, pidan kam ayu, uben uklam kren namar ba ula peksa ya ka. Kamadam da kabahla kala ong biang ya u, pidon kam ayu. Uben ula kandit bat ula ong. O madam, ngamut ban peni ya pi kan ne ka file kala biang ne em. Kamadam ka pet ya ka file bat kala pule kumbasan minit AA. Kamadam kala da pule lut ya ki jingto jung uben bat kala ong kala biang lut. Kamadam kala ong, pidang syak transfer temai bat ka ka kerteng jong pi.
Uben ula yatu baka kerteng jonga kadai uben. Uben ro ula keli ka madam ya pipat set kot da imadam ayu ha office. Ka madam kalaong ya nga kiset kot da ka madam Jaya. Kini berangut keliakan ship hang bat uben ula mino na kamera jong ka Jaya bat ulet no haja ka syong lajong. Uben enda ula syong ha kamera lajong uperkat betang ya ka Jaya namar ka bahabriu palat bat ula internet ya ka. Ka Jaya kam tip ba uben udai ulok jong ka mala ka paralok jong ka namar ba kamlet ya ka sengia tho jong ka mala. Uben tang ban yo let rung ha kamera ba syong ka madam Jaya ule ak ban let keli jing keli ya ka madam namar uyabi ya ka. Uben ule bet kumne man la ka sengi utau bun jat ki boy. Dap shi benai, uben ula wan haying bat ka lok jong u. Uben uya tu kanai ka lok jong u baka don ka madam ha office jong ni ka bahapriu ha duk kata-kata. Uben ula ong ka lok, ngate banga ko ngu ime ipa ngayok da ka lok ka bayong snidok. Kamala ka sneurem ha baka pek jelade namar baka yong shisha. Uben uklem sa bun sengi haying bat ka lok, usa tang shimit hi namar ba uklem shim syuti. Uben upoy ha kapor ka babiang ha office jong u namar ka madam Jaya kam ju ailat yano bakin ya poislam ha office. Uben ulaya siu tenat baha bat ka madam Jaya. Uben ju song jashu haying ulit bam japet bat ka Jaya ha restoran manla ka singi. Ka Jaya ru kelas siu tenat yu uben bat klia ju ya jan baha. Ha office ka kamlong he ka Jaya banya uben. Kajingnya siu tenat uben bat ka Jaya kalau poi hadu ba uben ulan nuot ban keli samla ya ka Jaya. Ka Jaya namar ba kadang samla klatre yu uben. Ha office jong uben om don uweru ubatib ba uben udai ubri ubala don lok. Ka Jaya kala iya ju uben bat uben ru kumju. Kini berangut klia to da ka basu register bat klia saklang no. Tang sudah biata uben bat ka Jaya baru angut klesyak transfer biang hasnong jong uben. Uben ulaya lamlang ya ka lok baar jong u ka Jaya saying jong ka kemi. Haying kemi jong uben dan kamala ka kemi bat ukpa jong u. Kamala katang syui ya ka Jaya katno ka kemen namar bakam ju ya kenduk syu. Kamala kalaong ya ka paralok. Kumno Jaya pilong bat kumno pite banwan haying jonga. Ka Jaya kalaong, om day bangatip, day bangalayok lok ya uben tengah sapoi hang ne. Kamala kalaong, palay pikrin bit kumta, uben lelay uday ulok jonga. Ka Jaya kalaong, tia uklemet hu ya nga ba uday ubri uladan lok. Kamala kalaong ya ka Jaya, pidey ka parlok jonga, kumno pinut ban lek kumne. Ka Jaya kalaong, ngam itu ya ulok jong pi bat uklem ya tu apo office ba udai ubri ubala don lok. Uben ula ong ya kamala ngalathat ban pet ya pi mala sakayong bat mentang la dap ya tu bat ka Jaya dengan syongan sa no bat ka Jaya. Kamala kat no ka sngeusi Henry kamla le ka hap syong bait la ka syong haying jong u namar pa om don syu mano. Kamala ka hap tiano ha kamera set ja namar uben ula isi ya ka. Kat ba ha kamera tia jong kamala pat la tia ulok jong ka bat ka Jaya. Kamala kalat long kum ka syakri jong ki ka hap pensyet ka bam kati na ka benta jong ki barok. Lada kamala ka kum tia sengiru ka Jaya kawan tia da ka peja ya ka. Kamala kat no ka singsi ulok jong ka ru usnga bet namar u ide ya ka jingle ben jong ka Jaya ya kamala. Katba dang yat kisngi kipor, kamala kelak sapan long sisha kum kanong tray, kiksiar ba ay ka kemi jong uben nya karu kelas simlot ka Jaya. Kamala lada kan let no saying la jong ru kan let bat no haba kam dan syu mano ru, kahapan syong bet bat uben lembat ka lok clear jong u ka Jaya. Teha ka way kasngi, ka Jaya kelaong ya uben. Ba uday ban ko ngu kat ba ong mga namar ha office nga kamlong he mga ban ya pi. Ka Jaya ka hukum bet ulok la jong ka kan hit ru teng la ha office ne ha ying ru ka ju ka jinglong. Kam ken kor ya u wat la uday makana ulok jong ka. Uben kat no usngeu po ya la jong.
Uben ula subitar ya ka jingle jong ka Jaya bat uben ula ong. Jaya ngam tiap bakat durba beri jong pi ka syet syukor yang nga katne pi penlong ksau yang nga pi syuhu kumbet lah ying ni ha office. Ngadang mut ka mensim jong pi kali kumba kali ka dur khmat penban palat banya usen yong. Kilit no nang ne bat ngan sapa manga ka kot ban nyalat lok bat pi. Nga kam lahi ka lok trai la jong wat la ka yong makna ka mensim pat kum ka kot sata jam nut ru kum ka paro. Ka Jaya ka hap mino na ying jong uben. Ka Jaya ya ulok ru keladu ya ka paralok baya iej na du dan kena ru keladu. Lada episode nan, sengoba like, share, bat subscribe ke channel bat saya komen.